Dobrodošli na kanal gdje istina izlazi na vidjelo. Automobil marke Audi SQ pronađen je rano jutros u betonskom propustu pored magistralnog puta Čačak-Požega. Kako nezvanično saznajemo, vozilo su pronašli građani, a u njemu su bila tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je upravljao vozilom. Prema najnovijim informacijama do kojih smo došli, policiji je 23. novembra stiglo obavještenje od hitne pomoći da je upućen panik poziv iz vozila, nakon čega je prema našim informacijama policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta, hitna služba i hitna pomoć. Kako nezvanično saznajemo, policija je iz tog razloga pokušavala da preko baznih stanica utvrdi sa koje lokacije upućen poziv nestale Ane Radović. Ono što su imali evidentirano jeste da je iz automobila Audi SQ koji je pronađen danas u betonskom propustu upućen takozvani panik poziv. Pored toga imali su evidentirano da je sa Aninog telefona upućen jedan poziv ka hitnoj službi, broj telefona koji se poziva dok je telefon zaključan, a drugi poziv upućen hitnoj pomoći. Nažalost, tek danas pronađeno je vozilo u kojem su bili sa telom nestale Ane Radović i njenog prijatelja. Automobil marke Audi u kojem je pre nestanka bila Ana Radović pronašli su građani u blizini Čačka. Na mestu gdje je pronađen automobil u kojem je telo nestale Ane Radović došle su policijske ekipe kao vatrogasci spasioci koji će da pretraže kompletan teren. Na fotografijama sa lica mesta vidi se da se vozilo prevrnuto nalazi u betonskom propustu. Prema fotografijama sa lica mesta, vozilo je upalo bočno i ostalo zaglavljeno na mestu saobraćajne nesreće. Istraga će pokazati kako je automobil dospeo na ovo mesto, panik poziv, koji je dobila hitna pomoć iz vozila u kojem su bili nestala Ana i njen prijatelj, je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti. Ovaj sistem često uključuje automatski poziv e-call. U novijim vozilima senzori mogu detektovati ozbiljan sudar, prek aktiviranje vazdušnih jastuka i automatski upućuju poziv hitnim slušajući GPS lokaciju vozila. Ručni poziv. Uvek postoji i panik taster SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte. Za sada nije poznato na koji način je iz pronađenog auta upućen poziv hitnoj pomoći. Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre 3 dana, a posljednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18:45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo. Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13:14 sati, a onda je postala nedostupna, dodaje njen otac. Podsjetimo, kako smo ranije pisali, u okolini Čačka policija je pretraživala Moravu zbog prijave da je automobil navodno sleteo u jezero Međuvršje. Za sada ne postoje zvanične potvrde o tome da su ova dva slučaja povezana. Kako smo ranije pisali, vatrogasci, spasioci i ronioci žandarmerije detaljno su pretraživali Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica, zbog sumnje da je auto sleteo sa puta. Navodno, ispitivalo se da li bi u tom vozilu mogla biti devojka sa Zlatibora, čiji je nestanak juče prijavila njena majka. Ovo je priča koja je otvorila mnoga pitanja, ali ne i sve odgovore. Ako ne želite propustiti nastavak, zapratite kanal odmah.